sometimes you need the permission of the person because say your phone won't connect to Gmail every 5 o'clock in the evening and 2 a.m. phone or internet or no or try so your backup of when your man who Gmail. Indeed, say no who reset the phone who connect with Gmail na the nyamani na baba. But one year idea who get me reset no. But you will lose a lot of the information that you have on it. You can go with the chairman. You. Dr. Abetega and pay a bedo say ye from what years when no pay swami as you yada se pa why yada say Dr. Yenya wanka you yada se pa and Dr. Abetegan tech expert and in a chicken como edia fa ebra yen password edia to yen phone so yen password edia to yen computers yen kai no e kwan e be fa so e be san e phone no enti yenyina yen sempa etoda eya na enkoda no ene enamfo ya ye fa kan yen yere no mu hunti tani american wati ase enamfo ya na ye fa kan yen yere no mu hunti we kura me de me ho kan ho enamfo ya mema efa eka mo yere no mu hunti uze ya na mema ta fa namfo ka mo yere ho ahu efe be wiase no mo yere no pese o mo hu o madamfo no ma fa no enye sanete eni bible mu ba bia se o kunu ko fa damfo bia o ba o se wo hu adamfo a yere akofa no but ya na ma ne pese o mo hu nti e ba ne se ya na be ma nso pese o ba ne be hu na damfo no no the password that toso to the school fees nsem ne yanyere no mo o mo yere no mo ntokwa nkiti bi nti to da na adwenje no mo yere fi na password no mo nkai Eddie no betimi aka mami nkoso e na ye fa be board dwumadi na to aso en fa mada adopa ye nkwadwa so nkohwe ne a adwadifo de abadwa manso ene ye bedi dwa beto ne manso de na hu behia pa se di sika na beto ntie ye ba ne sia na ye kanfo de ama se Mega Cash Lucky Boss Life on Max 89.7 bomodi asa ho de ho baje mu nti emfa ho ne network bi a wo so fa phone na dial here *426*8# na wa send ya bomodi ansa obehu se obehwe number 1 Max TV number 2 Max Radio eniyama mienu amabobo su isa o send *426*8# na wa hu emu bia mesra wo sansan wachi na san be bo number ni biom esanse ye ne edi sika ne chew wan Humas TV wan Humas Radio na enu achi nkomo foforo bi ba ye nim ho hwe ye pese nkomo bi e be fi achire beba bia ode ho so bo yen nti na ese bomodi an se so dial *426*8# ube Humas TV na se Max Radio enu achi no select Max Radio esanse na utie na no pay boxes beba makumba kunsia 1 to 6 bomodi an kaka utimo lucky number na select and no sell lucky box enu achi select ya 5 Ghana cedis ni achi fa toso o de toso a enu mu na sika no sika bi e befima ba na ya odia nti anopa e ukwadwa so ni sika bomodi an say Mega Cash Lucky Box live on Max 89.7 odo ho baji mu emfa ho ne network bi a woso na anopa e bedi sika pa yen family kan kopie mu el mass buy na mass buy say en kancho say buy 2 for less promotion ne koso enu an so be bomodi akopie mu ewo mass buy showrooms ahodo nyina no na bomodi an say umie wani atone mama kumienu eno na potokasa mu French kasam twi kasam ya to ne din say buy 2 for less say bomodi atomienu na yente so emfa mawo nti eno sa no bomodi atone mama kumienu e bebisa say yente so emfa mu ana say yento so na si o okay mo de monte so emfa mawo na mo mfa say sika ne mame ge bi kura so per 300 500,000 men sene mano ana say yencho ade ampa me yiri bi kura se mento TV emre no ena no no so per ket ena mo ma me TV ana mo ma me ket na me mfa nkoma no enti we obroni ne kaye o say the use stress na che say decision no e wa o de choice ne e wa o de enti bomodi an say no be fa ntusu o say no be fa sika o na yemfa ma bomodi an say mass buy yen showrooms ahodo nyina no be ba wura ho
na buy 2 for less promotion no odo ho agim aye nso anu abisa se matisi asemo de phones ahodo bi aba ampa eho asem tesan no kre ukopie mu ewo Masba yen showrooms ahodo a ye de phones fofra ba na ya tete so phones ahodo bi te se Philips Essence 20 Philips Essence 10 na when you say bomodi abra be deposit 100 Ghana na yente so emfama wo ye deposit 100 Ghana ye de phone be ma say je fa ko yusu din kakran unya sika na otua ne kakran na namri ye de 100 Ghana eto phone unya no ba bia gi se Masba iti bomodi ase oba me 100 Ghana ni me ba gi mu phone so papa ne bi na mako yusu na metua ne kakran ti bomodi ase Masba ye showrooms ahodo nyina bawura ho a wo ho kwansa ye ne megu ho nyina no mbisa ne bo na kofie koda no ho bra ukita scan so na wato bi preko encherecheremu mu bi a chen ne amede ma bomodi ase obefra ye number ni nie 0544 019552 0544 019552 encherecheremu mu bi a chen we no bomodi ase obekọ ana so obefra na waje yanku yanim na yamfa yen freezer adwumade na nto aso yamfa na nkomo be na yebisa se edia na ewo wukunu ana se o partner ho a wani anya ho na nso wuntimi nka saade na edia na wahu ewo partner ho a wani nya ho na nso wuntimi nka adanti na wuntimi nka eya oden sa obeka na nkomo we no eye nkomo ba ko a dangiroso kakra eye nkomo ehu na brofum ye kan say dangiroso dangiroso kakra bia na okunu ti ana say partner ya o kan ho asem ne ti enti oba na wabo odin opa nso a omma odin wo ho kwan say obeba odin opa nso a mma odin na mom ye pese ehu say de na wo partner ho a wani nye ho nanso ne ka eye odin pa ye kwa ba eba ye bebu ahama na tum na ya ma ho kwan na waba mu na ye nyina na ye nsua mu ade ye ba sese ya Mensa Kamikao! Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh, yes. With Maxbuys, you shop, you drive promo. Every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any product from Maxbuy between 7th November to 31st December And stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Maxbuy. Maxbuy. You shop, you drive. For further enquiries, call Maxbuy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. Approved by the Gaming Commission of Ghana. This Saturday and every Saturday on Max 89.7 FM. Connect with your school. Which school has produced the brightest mind? What is your school renowned for? Find out as high schools and colleges go head to head, vying for bragging rights and glory. Don't miss this chance to witness history in the making. Join us for an unforgettable morning of respirited debate and fierce competition. Presec Secondary School, 7 times winners. Omo producing NASA Intelligent. Atomic Energy Commission Okrumano. Omo yede wo. Kwani ko Presec can say go up. Kumasi High School, Truth Conquest. Yan can say Truth Conquest. Truth Conquest. When St. Augustine is talking about, Adisade is talking about the best is always good for Adisade. And then St. Augustine, perseverance, conquest, on. Truth is what? Then I Truth Conquest. Mo persevere, mo yedeyon. It's truth that conquers at long last. School Connect. Link up with your former mates and be part of your school once again. Schools Connect. Be part of the competition. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae's
Are you frustrated by late deliveries? When you're professional, no one install you AC and TV and the insurance cry. Essence deal kesi every Max Buy abba. Better TVs, ACs, refrigerators, any washing machines, and one Max Buy. Now enjoy free delivery and a professional installation within 24 hours, all within Accra and Tema at the comfort of your home. I send you absolutely free delivery and installation. Order online now at maxbuy.com.gh or visit selected Max Buy outlets to start shopping. For more details, call us on 054 401 9552. 89.7 will rock. Max FM, what do you do? Kita say. Kumi kasa eye baako pɛ edino eye baako pɛ menkɛsene kwasi ada untumi fa duadan so untumi fa bladan so kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam betu kam kumi kasa that the TM state governor ebe shew Maji wedi tina me dane di winji di misi bisa ko ofi wona me fe ele ti so bi pebe de aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se. Welcome to Tuesday morning. Hello, baby. It's because of you I sing. Thank you for attention. Max FM 89.7. Oh my baby, it's because of you I single. Thank you for attention. Napa to my phone the ring go. Calling my phone just to check in on me or desire my attention. Checking on me 10 times in a day or desire my attention. Oh my baby never driving me sense so focus on you who are blessing. Allow me never scatter my brain make a focus on life prediction. I'm gonna be the best I'm into you. And if you are some to a best coming in time for love. I don't want to import myself into love. All right, I'm saying I'm Akwaba. Your friend is Stone G. Self-involved. I brought you in an answer pal. It's the music artist of the year. Tonji, the new song Guadiaba. Live on Max 89.7. And you win DJ Holy T or Charlie Kumi and you win dear. But what the first Tonji Brana and then Chichen Commerce and you win dear. And so far, you might hold a mediama DJ Holy and I think you win any favorite. All right, Yamu Akwaba, Emrason, Street Vibe, Yan Fantua, Swan Famau. Too much problem over Na, and then ye didn't come on, Yabisa say, Yan come on here, tia, why Yabisa say. And the other world partner home, or Yeri and now Kunu, and now on Pena, I wouldn't know ho, and the other one, when in the Honan Neka, a yaw dempa, Sadi and a day. Ye didn't come, I send you a business idea. Edi antina ne kanso eya oden edi na ewo ukunu ho na partner ompana ho ne kan ya oden na we no ba opa abodin opanso e modin because e bia na ukunu na partner ne tie ntie bia na de asem beba me say na no say me ohoyi e na my wife e ma me tiro say ya menje na me mfam pepa manum wife koto tiro packet ba ko say ya die na fa pepa na me so na tiro ade ma me say me mfam pepa manum yi adi say nye manum na me yefa o ma me tiro say me mfam pepa manum ade chinya no san so de e ka ne sen mafo hye bra me say die na ya fa wanum otwu sin wi afa na me say die na ekosi odi tiro abra me ade chinya so awasande mafo abra me enu echa na me amu say da bi jama manum enye sister yi hom ade na ya na ne kanso ye muden ma mo nyesa enti na no paye din komo na ebisa se ade na o partner wa hu won ho a wani nya ho ade ne ne ma be obi o ha na dua ne di kro bu o ye sa mema no mu didi o mu timi didi tafro ma batwe ni nyina ebia no wani nya ho so pe ne pa na de enti na ne kanso eye oden usuro se o kan de ne beba
ɛyɛ na mpempi no nso yɛ mu kura no to da te so obi ho wonka obi o kan ne kan de mpa o ne kan de mpa yɛnkɔ ahama ne so na yɛmbu ahama no ma abusuafo a wofie na abusuafo nkyerɛ mo adwene yɛnhwɛ ne titiri no wahu no ɛkwan mɛnso ɛna wobɛka nipa no ɔnyɛ offended yɛ number no yɛ 0550055522 number no biom 0550055522 anaasɛ 0551 598321 0550 055 522 anaasɛ 0551 598321 ɛdeɛ na wo partner ukunu oyere ɛwɔ ne ho a wani nye ho so ne kan yɛ odan adan ntina ne kan nso ɛyɛ odan adan na ne kan no akɔ bibia ho ama wo ana usuro sɛ bi asɛm wo bɛkan we wiase na wankaniye eba ne se nso akwan men so ne ɛbɛka nipa no unfairly offended anaasɛ ɔnyɛ offended kwan men so ne ɛbɛtumi aka ɛno obroni frɛ ne nyansa kwan bɛ ne ɛbɛtumi afa so aka kyerɛ nipa no o kana asɛm pa so fa nyansa asɛm so ɛde aka hyɛ bra na no pay yɛnsua deɛ 0550055522 anaasɛ 0551 598321 0550055522 anaasɛ 0551 598321 I don't want to involve myself into love. I don't want to involve myself into love. Lele, lele. I don't want to involve myself into love. Me front of my good me impact for that grow. Too much problem over dog. Me pa me want some more. Me pa me want some kwami. Baby, imagine that wapa. Man so no call him up just to check on me or the serious attention. Enti yankwa na ento aso yambisa adenti na toda wotenka bi anaasɛ wohu bibi bɔne bi ɛwɔ wadamfo anaasɛ wonua bi ho a ɛyɛ na ne ka ɛyɛ oden adenti na ne ka ɛyɛ oden ɛdeɛ ne usuro sɛ woka ɛbɛden obi wɔ hɔ a ɛnka bi ne suban bi ɛnyɛ wo fɛ yɛwɔ yɛ namfo bi nso ɔmo yɛ ho paa wotɔ aduane a ho baabi akɔm no ebesi no so bɛbɛ osi mwe na kyɛ so ɛbɛpue mu utu nso yɛ ho a antɔborɔ ntɔ ma undi bi nso da batɛba ne si nipa na akɔyɛ wadamfo nipa na akɔyɛ onua ne kan yɛ oden adenti na ne kan yɛ oden adenti na eba ne si na usuro so bɛka kyerɛ nipa no ya hama ne biom holy say ya hama no bia da din deɛ say producer ya hama no ho adwuma nti yɛnkɔ na yɛhwɛ 0550055522 ana sɛ obetimi afrɛ 0551 598321 numbers ne biom 0550 055 522 and that's 0551 598321 adenti ana hu ade bone bi ewo wadamfo nua bi ho a ne ka eya odan usuro se oka ade na ebesi se nipa na ye wukunu nipa na ye ompana partner na bibi nkoye ewo ne ho ade enti na ne ka ye odan na ususu se kwamen so mpo ene ye ka ebe ye bremu na no pa ye ntwetwe nkomo 055 0055 522 and that's 0551 598321 yakwa hamane so na ye ne abusuafo ntwetwe nkomo pa cha hwan ni o
Me pato, yes, I'm yes, I'm a safety that my junction. Ma Esther down Suma Junction and a pet to say. I don't know junction. Ampa, you remember Baby Wate. And pato, if you are Opia, what kind of part will be full? But Upi San Kaubaka Baba, Bia Waka, and the Koba Bantu. Ebama, where die. 18 ma Esther Banis, a young can say, and I young Yanis are Abia and any pan and the Yinka, no one up. Me up and oh, me, Bia. Say anything, no one see. Oh, yeah, you say, Uncle Babu, but me, an idea now, or the A band is saying, I'll bet me a catcher. It's so one and I one number. Bibi, I'm quite one who are a put your one cast or quote a domoa. A bear fell into what cancer now, but yes, anyway. Then it's a boy. You master, Yada say, Indomina, you may share any water. I'm there to soon. Okay. I will a that's my dance. One. I'm down for now, friend. Why? DJ can get an down for Pacho Mate, and Pacho stands here so better. You, Yate, and no crack, Adriana Gente, dear, a best stands here down for pie. DJ stands here no pay, or some pack. Indomira, they say. 0550055522 0550055522 0551598321 ɛna no pay din komo na ya bisa se adenti na unua wadamfo ya hu ne ma bone bi ana sade bi wo ho ɛwɔ unua ne ho na wani nye ho a ɛya na ne ka ɛya odene sɛ ye nanum ne yinka obi wo so ye ho obi so ye kronfo obi so obesi wa kire sese ya sɛ uja girlfriend na ma no obesi kire sese ya ba sa suba ne nya ofa opasa wonka ba cho hwani o hello oh Debbie sa okay ye hwe ha ba cho hwani e but na kan bibi ntimi mom bibi ntie ma odin wadaro ma ye ntie o okay we give say ni na gina nipa no suban so obi a fuma onim sorry ka nipa we wonne nam na fe port on ho a we ye den koka because on no afum okura so obeka sorry mpo David ade say wo koka na say ne bifu a wo san pa ne chawo this is nipa we port on ho a wo tumi nka be ma na on ho but if so you be a open up ready so be accept from so one who so be man dead na wo hunu no tumu anamo a e kan nya den but you wo suban de bi wo betumi aka but bi te say ni pedua no ho asem se bi asenti bi wo ne be bia e bia ho no ne ka e den ni pe bi te say de memum de be den se ne kun aka enti say ye ne ho na won kan na obetena ho sa wa hu but akwa say we need choice because who cocaine and some bebano na nipa na kata afum kra on ka sorry bu wo san ko kakra so a ono ayo bone no wo san ko ka a be san so aye ntokwa wo be dia ko ka se fi yo menu na pa ye da se why ye da se pa 0550055522 and that's 0551598321 Yedi nkoma no pa ye bisa ukunu wadamfo unu bi wo busuane bi ade bi wo nipa ne ho ani enye ho adenti na ye anane ka eye odene na posi ebe kan so akwamen so na wasa ye nka na akwamen ne ebe ka nipa no enfele bada na semfa asem enkoba ene ne nkoma no pa ye di 0550055522 and that's 0551598321. Enti do pa by modi why say na medi kan na modi na echina bi enkofa asem mbrɛ ya dwen ho pa
for my men to our society. Yeah, men paying a man to a goo. You want that damage. On those and these are Piabisa Casana, say, Mamma, Bisa Justice. In fact, I told us one and they can't quite empire, as I say, be an anipana, only no, 8 to an amount you be. I say, your money chamso. One who be our the Honao canon and so I can come off for. We say no, a young como P, any Brenia that year or council or so who send our Bashasi and Neja. On Kana emphasize Encoba 0550055522 and I say 0551598321 number Sinibium 0550055522 and I say 0551598321. Follow body, where the guys are touching body, you can pack and go. Yeah, you think that you day on top. I do plenty, don't for you on my love. Welcome to Tuesday morning. I used to follow body, when other guys are touching body, you can pack and go. You can pack and go. If you live in your case, I don't go follow you again. No, broken heart, no go catch me. My head no go knock me, I no be for yeah, no be for yeah. If you live in your case, I don't go follow you again. No, broken heart, no go catch me. My head no go knock me, I no be for yeah, no be for yeah. No be you say we go dey together. No be you say we go live forever. Oh my dear, you don't remember. Max FM. 89.7. Follow you, baby. Why you do me like that? You do me like that. My mama tell me say don't go there, but I don't go there, so I get problem. Ah, now me there. I follow you, baby. Follow you, baby. Why you do me like that? You do me like that. If you live in your case, I don't go follow you again. No, broken heart, no go catch me. My head no go knock me, I no be for Praises. Then I go get that money across and they pay me. I know they talk much coaching. Welcome to Tuesday morning. I'm crying and I did it. Me bomb a burra on a low. Eh, Mentakasa, Sika and Pedede. 0550055522 and I say 0551598321. Pacho, when you? Hello. Yes, sir. Udi baby Afrefi. Good morning. Yes, sir. Mini abawe. You had and what yan in the Chicaca. Okay. Bebe odia Ichiano. Ami. Radenkano. Amen. On kamun so on now. Amen. Kwame yadase. Yadase. Bide kwame ni apeku dog factory. Yenti obinia. Ye ni pankasano. Ye di before me ebi mu ha sedi me tu sedi. Ye nim kasa. Se uni obi na mana uni obi. No hu bibi sana. De we obe kasa. Ane pani bede. Ebe jiatu. Ebi o wa one hu ate. Ade na hu bon ade na send we won hu sa. Oh, eba sana ne pani bede. Obe feel bad. No a friend boko. Oh, onia ana madam fu. Oh, meti ade bi se. Akabe ya ye fa kwa wezu na ede. Na enye nyisi o. O kasa na ode kwa so na ode. Uni na kasa. Ono so beti wa supremo. Ba o friend no kidi no friend say, "Oh, I don't send I don't know who born sana." No, they will go for obedra lie. Young said ye ni ni party. I the binine and one a can of boko obetia maya ancient and why. Oben to trust. Kwame anɔpa yi yɛda se ɛne wafutua wɔde ama nti
Ye nua be ma kwame e na ode afutu aba na se obi so ho na nanu ye ne meka se watenka bi e wo bi hu ana se wo hu subambo ne bi wo bi hu no bie nanu a ohobon o kan sa edi ntokwa beba meti hai na o ka chem se me hobon a radio adwuma mejai entokwa me no mienu so atiase edi na futu akwa me ede ebre anope na yankwa yanim na enkomo yentin fi o na unim radio presenter friend no Nana Romeo abomode ase obe friend na na so obe text na ka chensa anope unti Max FM na ne nkomo yi na me pese yensusu ho na ye fra ye nua be mai Nana Romeo oye adwuma ewo OKFM Nana Romeo enya ho kwan ade afutu ma wadefo na futu ade ema wadefo no ama mema ene ma eka ho asem se da bi afutu de anya futu pa ebi kirem se ne kwan so a afutu de ne kwan so Nana Romeo nim nyansa no kra asem a wo kan de no kra anopa ye pese me no mienu yensusu afutu ya Nana Romeo edema emema ne mbei na yenwe ho na yenhwe se nkomo yi eye nkomo a eye futu pa ebeboa na yenwe ho na yenhwe se eye nkomo a edimu a why enti ma yentie se na futu no ekoye na yenwe ho se enhawo na nka obetumi dia se nyame ya adom na ware a ma woni oba no enhye one room together no se uwo means na wo ahode na betumi a ma oba no wone dan na wo so be ma no wo dan se breso na mo pese mu hia wo mpam na mu di mpaso agra na oba no adjoine wo be ma no wo dan ma oba ne dan no enye ne private room on hihye ni noma ne ntade ne mpaboa de opeso ye bia onye wo nemum abri bia mo pese mo fa mo ho mpam bia na oba na adjoine wo be ma no e wo dan ma oba ne sa privacy no esanse enye da bia na nipa beda sori a wo happy mood mo naturally emma bebre na wo mood swings ene oye happy ochina onye happy ene oye okay with you ochina onye okay with you ebi okra bibia nsi naturally obesori no na onye okay ebi okra na that time of the month na obunisa no ompeso be hu bia eye natural with women ebe ya mono anwane dan na nso wo dan ne dem ho ne ye ne private room ho e na opese oye bibia oye ne sa ebe boa ma wade na che e basa mo ho mfono e basa ntokan kitinkiti mo avoid it so obetumi aye enye nhye enye by force untumi nso a manage what you have ne mom kan yie mu no oba no wone dan e na be ma no wone dan a e ya eboa e ma bibia no sa connection no e grow se enhawo na nka obetumi dia se nyame ya adom na ware a ma woni oba no share one room together no se uwo means na wo ahode na betumi a ma oba no wone dan na wo so be ma no wo dan se breso na mo pese mu hia wo mpam na mu di mpaso agra na oba no adjoine wo be ma no wo dan ma oba ne dan no enye ne private room on hihye ni noma ne ntade ne mpaboa de opeso ye bia onye wo nemum abri bia mo pese mo fa mo ho mpamu bia na oba na join wo be ma no e wo dem ma oba ne sa privacy no esanse enye da bia na nipa beda sori a wo happy mood mo naturally emma bebre na wo mood swings ene oye happy ochina onye happy ene oye okay with you ochina onye okay with you ebi okra bibia nsi naturally obesori no na onye okay ebi okra na that time of the month na obunisa no on peso be hu bia eye natural with women ebe ya mono anwane dan na nso wo dan ne dem ho ne ye ne private room ho e na opese oye bibia oye ne sa ebe boa ma wade na che e basa mo hu mfono e basa ntokan kitinkiti mo avoid it so obetumi aye enye nhye enye by force untumi nso a manage what you have yo enti abusua yensempa enkomo ina no pay me pese yenwe ho na
yɛnhwɛ sɛ ne kwan so afutuo yi a yɛnua bɛrima yi ɛde ma yi ne kwan so anaa yɛfrɛ no Nana Romeo ɔyɛ adwuma ɛwɔ OKFM ɛna ɔde afutuo yi ɛma ɛmɛma ne mma sɛ ho kwan ne ba na sɛ wowade a bɛrima nka ɛbɛyi a nko anya wo dan na ɔbaa ne nso bɔ mmɔden agye ɔbaa ne nko adan edu sɛ mo kɔndɔ mo ho na sɛ mo pɛ sɛ mo nhyia ɛndeɛ na wama ɔbaa no afi ne dan nim na waba wɔ hɔ ɛba ne sɛ a ɔma ɔbaa ne ho ɛmfono wo ɛma ɔbaa no enya ne privacy wa woyɛ bɛrima no so nya privacy ɔse ɛboa ma wadeɛ no nso kyɛ ɛboa ma wadeɛ no nso yɛ dɛ afutuo yi a Nana Romeo ɛde ma yɛ bisa sɛ odwen ho sɛn afutuo yi odwen ho sɛn nkɔmɔ yɛ ni ho nkɔmɔ anɔpɛ yi live on Max 89.7 ya hama ni nie 0550055522 anasɛ 0551598321 mpatwɔ hwan nie Atani o, good morning. Atamax anɔpɛ morning yɛntie o say aso da tu jan de ye pa ko pon shira mo na say me agrika kra me bia mechanic say asam ne de ne nka de ye di say obi a wo do pa na wahu say anyama bi wo no ho na wo pese wo ka no say wo do no pa dia ne je wo tumi ka kere no bi so bi bia bi tete me atademi na me hu say e bia me yere one obana be ma bia nanti ne nka na be de so say me fo kwa mi so na me ka kere no say o titi sadi we na mi hu tina say de e ba ya me pese wo stop enti ne sa aka say wo ka so a e say wo ka no kwampa so a wo den to bo asini akokoro na o ka ni gidigidi a e be he enti me so ofara ma dwen kakra me woni atade ye nkomo edi kan no e na wa kire na dwene e wo ho hello hwani o Tanya Samoa Samoa agyan frefimfa ana anya agyan ne jan yo Samoa dan so man asori down yo yentie wa afutuo ya Nana Romeo de mai ye fa ne sen or not share one side no kind say na me hu no but me mum pa de me ye bi da in fact me si dan mako pen kra ba oba me ma oba ko say di na wotunem da bi me no nyina da dan ba ko no waka say we woni dan no we so woni dan a mo funu mo oyibi o girlfriend ko no tin papa fi a wo so ti papa fi a different bro no so kra no krampo mutu funu ama mutu me kunti no ne de ni ahofunu ni ba bia ye papa ni na no mo wale na omu tisini room mu ne ti me ho mo mo tena ya enti eye mo ankasa mo adwene but se me no betina fie na wo dan ko me dan ko na bibi gaga na ogufu asa ye de na me nya opportunity ye da bi ina da dan ba so mo no gampo bibi gaga fie no so o pe bia wo bre ye da wo ko tena wo dan ko enfi yo Asamoa yeda se enti Asamoa se one Nana Romeo enya adwene mpacho hwan ni o Kwame ni o Kwame yentie o afutuo na Nana Romeo de mai o fa ne sen oh pizza sadie we die in fact emwa ese awale from ye no pa ma wale amu fie ba komo we benya ne dan emma emfo bu emba muntem 1 to 1 to ntokwa bebe muntem akasakasa bebe muntem eba sana we wani dan ebe den na motumi akasa mo ho atumi asolve sa problem no anyi da so mu woden ba akomo na ntokwa ba muntem a ane de ni ka enye de obetumi asolve mo ba so we be wani dan de se wan hwe ni ya nyame ambemu ba afekura mo nyankasa mo ho yo all right Kwame anopai yeda say ti Kwame say one yenua be ma na nya adwene e wa futu a ode e ma ne ho ye na ma ne ye 0550055522 ana say 0551598321 numbers ni biom 0550055522 ana say 0551598321 and pacho hwan ni so yes one papa yo pa frefimfa the maternity. What are my intio? The patrol, we only have some more time to do it. The sense that
nipa bi hɔ nom a ɛyɛ ne suban ɛyɛ dan a ne ho bɛfono a ne ho bɛfono ɛna nipa bi so hɔ a ɛne ne te na mo mbɛn a ne nhunu ne ho yie. Oh, hello, Pa. Oh, Pa, Fache, Bomodi Aso Besan Frebium 0550055522 and I said 05515983 and then Pacho when you. Oh, that keep your secret. Oh, keep. I know Pa Bibia Boko. Bibia Boko. What that room? Yeah, well, taking cheap outside, no, yeah, radio, and you cry, we brought my breath crowns and a Martin or more canoe. Wadaruma yeguso why yeguso pa wadaruma fache yo keep your secret anopa yentio afutu ofa ne sen me dey me side dey ene dey ja oba bia no ne kasa isi amakama o kampo amenka bi ni ntimi nka se ne o kanenye because me no tabi me yetini ena ne mafa no so no nyetini nti okakasa bia metini ka chense ebia ma ana maame ade akasa we ya waka no yen twifo no eba ne se ya ebia yatambidie ana se enye kasa se yenka oka fa o se ye de yekuro mu de saa ne yekasa ye de yekuro mu de saa ne yekasa nti amadi ano oka bibia kwa na wrong a membremi ne bi by mentini nkasa wonya because maka o se like omukasa ano no nti ade bo wa oye but maka onya na madizi oya ntimi nka bie yo nsumaje kakaro. All right, keep your that say I think say keep a kind common na edikan no keep a kind common edikan yo keep your that say 0550055522 0551598321 ye din komo ye nua bema Nana Romeo OKFM eno de afutu e ma say bema wo wade a bomode a nku age odan oba ne so ma ne nku ane dan oni oba ne tada dan ba kuma mo hofuno ene mo oba ne na ne dan mu so da mu hi oba na waton safre no so betimi a o ebeboa ma wade ne beche pa eno na yedi hu nkomo abisa se oni ne ya adwene afutu yi o fa ne sen hwan ye Pastor James ni yo James anopa bibia boko nyame adumo ko na mo se ami ye ho ye pa yenti o ene nka foto ene nka ene se obi ankosi ne dan oba bi no ntrembom se ne ende wo ntai hunumpo da ko hia no afen sebe anya foto papa me ne nya adwen because our for the mpemu na wafa adwen nti moda mpaso no ho na adwen beba na obi ada ne mpaso ya ese we ansa no we hia ne de ene se ne awa no enche da anye de because obi abetumi ene kwa na adwu bia na o test obi no kan de anya anya foto a ebeboa ye mu bi mu nti no ne nya adwen ne oba no beda enya nkra nke de go betare ne oba no se ne obi antumi emefa ye ntem na emwa kama na video obetiti mu ana e pa na acho omra foforo ai ndase yo James na aba no say one Nana Romeo wele nya adwene yo yate James ni ye tufu na oposa baby hello when ye abata tari asem na mentin ye sha da ma bie na hanum na ye mo hwe na mo ye mana tama tutu sa aputu no de ba na de me atade me nyintu because of anything ye to obo Adam na ifu no mo ya do to gadi mu ba ko wa nte se wo gadi wo hanu ko si gadi wa nti ya ne de ba wi asife ma se awalefo no se mo dabom na mo twini bub na enkwala nso kwa wo mo dan a se otumi mana de bia kwa otumi hwe ba bia enkwala na da se o ma tetem se bia ye na jijia na se wo ba ka se o wale a wo yele na hanu na wo so na ha nti anadwe no wa so lo boko na wa kwa hanu ma na yes ana ya gopo nti me de say umuntu na mo fa dwumbo nti me dia me ne ya ade yo ata yeda se atase afutu de gbegbe emaso ochiremu a onfa da hwan ye hello ye hwan aja usuni o aja usu fefifa me free malam adaruma yenti o
Aja usu radio no wasoro kakra wadaro memra fam kakra bi wadaro ma yenti. They can say. Obana Katakra, when in that demo, or found one. Now, walk up with Jalacra. I don't know. I don't know if you could hear it. Now, some man at Dandy as any our land or Guno. In general, the Enya Ejuma say a banner, but the Hanamas with the Hadi. I didn't the answer. Ompene. There be that. You, or see a badness how, or you know who about Funu, Anna. David, I am from that. I didn't have machine. Come, I will be more banner now, Condon, no Dana, the Hadi, I say, what you know. You, Aja usu yada se, why? Aja usu mala mosi debi a futu ya na room ya de my dear. Debi oneno enye adwene. Yemfa 3-4 course enka hona yemfa free jumadi no NC 0550055522. Ana se ubetimi afre 0551598321. 0550055522. Ana se 0551598321. When ye? Good morning. I'm Gifty so too. Onya sami alo. Patrol Benti onya sami. A Gifty so too. Me ka say krobojimo. Chapi krobojimo. F1. F1 ampa madakuku e. E jaku bi na form and that beautiful green man remember. Watia ne na chikakra wadaroma. Watia ne na chikakra. Oso okoye pregnancy test abenti no ye twen no. Ma yenti o. O se mema no mo bani na mo kan yin favor o mo say e ba no le me sekra o faith. E onye o ba dia na faith. Ni papa ne kan no ti se wo hu be so a. Mpeni fo bebre wo krom wa wo sini dan ne yere wo ne dan kama. Ono be ma no so oni die. E fe e ye ni so. Nya o kan de no kreba omo hu nto omo so no omo no mo kon dem kon dem. O ti wo hu be so a. Ubenya se we si udan kama na oyiri woni dem uso wo udem fe nkwala no so wo mu dem na de bia udwale ogina ho sa wo be fun omo bom na efa ho ko na omo hu ni omo kana wo se oba na woni nete ko fa wo fa ho akoyin uni oba ti na utumi ya o fa we ti akoyin den na okope bio den no ba na ene na chese ma gift mi tie nkomo ya wo pene sa unya ya na nka nko a wo dan ukunu so dan pepe o dan o kruso ma to o dan fe ni so ye ni kan o be se o ti bi ya wa bo ere mo akoje wa de wa kan de da ni obi ni ate sister gift nie amen yo anapa ye da se why ye da se pa anti sister gift is your kasama man man de omunya ne se omo pe ma no tu so omunya ne se omo pe papa hello why. Yes, sir. Udin baby afrefi. I'm a frefi odoko. Udin. Me frame Papa Kumasi. Papa Kumasi. Yeah. Wadaru mayentio. Me so ma dinse kakra na say. Me bra na be kan no. Ene ya tin pa. Se awali mu no. Yane me be pray so. Se utimi isi oba. Now more about privilege the Mawaliti. So say what Ayana a member de Breno or more from bar and answer bar on from them a time about quite united and Gradafa. Amene Papa Dafa and Yamagufa. Oh, and more sometimes our layer and koi and because we could hear Diana Baku. Ya krana fro so it can be a me blane kano and me papa ne kano senta ni mu na nke ye nyina na me nyina beti asia na tise nke ye nsa ye ebeboa ama awale eti ma de bia no fi oba no se obekọ ne nchen ma oba no so fi wo so obeba wo nchen so tie boa because me papa ye sample papa wale mafo ubia woni fia wo eduro so a no waba no wabeka negiri no bia so ankoda
kakra me so Yo. Etune ne ya adwene. o me ne ya adwene fa Yo. me ne ya adwene 100%. Yo me nua no pa yeda ase. Why? Yeda ase pa enkomo ye kamya se mema no mu pi no ane Nana Romeo ya adwene ase mema ne bi nso kyerese da bi. But ase ma ne nso ne Nana Romeo ya adwene pa. Hello, why? Papa Fraba. And then a million can also, or any papa worry a mouthful. But it didn't Obama what can I die about for 30 years as your. I want any papa, any papa. So, most if you are to the dime, Kurana as we ma, as we ma. The Indian say, never to my last number one or soon. And no order. Nothing and just anymore. Big problems about. Bo obane dane dem be mane dane dem. Obenya problem. Omni dane about more obenya problem. This model na mo tmo ase. So to dem is no credit. This o kase bia dane dem awaren better and no credit. You. Mo nyina mo tidan ba ko na mo masun bia e bitin na kana for 50 years e bin na yira kana. You pa yanso anapai yada se ene nkoma wo de aboa yenjumadi yi 0550055522 ana say 05515983 ana pa cho hwan you but James ana miss my sound by biam no say assembly obi be kan na my yes ba no so ni papa ware for no na impa bom you know for the weather no na adam pa ba ko so. That's why I'm more be other need them. The any about Condia, on that new room, now on that different room. On an acre. Oh, and you know for don't me for more for in now to Papa also. And now the back on the back on that train or move before. Internet be or any sir. Into any assembly of the can and fact. That's you. Yate James Yeda say, you know, baby, and a petty I say, one way you can. And a petty as one where you can. Hello, when you V8. Yeah, many are not petty saying. You who are don't know here, many are you. I worry, dear. The more warrior. There was two man found covered the idea. Oh, no, you're at another man, a boy. Memang orang mufemba, memang dia macam, orang sometimes orang buat apa sama distance sama mungkin, orang yang ini. Tapi awalnya dia akan papa mana say, ono ye better. Yo, Viet, wada rumah, mi producer DJ Holy see business wade. Mi no ba wade. Into new ba na ti dem. Mi no ba na ti dia mi ni Nigeria ni asani ada. Yeah, but sorry, I said GND, oh, what they are? 3 years. Okay, 3 years there. Why you be? Why? Yati. Yeah, say command because why? Yes, send 10 after 10 years. Why? 3 years there. Yeah. Yeah, say command best son. Yeah, be another cho better no touch them. Why ye? Yeah, why? Papa Kumasi ni mesho masaba ba. Aha. Ona also papa wade makumba kwa nai no. Mo. Yeah. Oni se asema mekan no utie se atie fu utie ni ya. Nka se me papa wale fu utie de bia na ma na na be goni. Na me se e wo de bia ne pa se be papa. Adu ta mo so a o ba. Ya wo ne dan o tim sunbie ne ba ta mu na so a no aba me select go se mo obi ni manu nti bona se o me se me papa ware 90 no nti ne e bia o mu nyina be dan aba ko so da bi ya na me chere you na me chere to mo ta you all right ya che why are there wa chere mu Asema mo tuma no agu ne sumu njai. Na me. Hello, why? Hello. Why you? Oga, me free freedom suma. You, Oga da suma yenti o, afutu o fa ne sen.
I said the caller be can ya answer na the office is no can they say. I say acquire to say so we obey man ka ope ma different na. And wo nya dan different man wo yiri a wo fi say eboa. Last caller we offer no ka say. Ni papa worry for. The woman is anytime be opo mo bia no. Na ubi abe register. So that means no akoye ma different no enti na eboa no sa no. Enti the other caller no e ka say we obi a wo pe ma different na. E na dan ba ko enya ma wo. But we obi a why doing so or yere ba ko e na winning it na. The best thing is winning it na e dan ba ko. Me ma worry for 10 years plus a me ko. Me ni me yere na that dan ba ko. Obi can say we ne we yere ye ne wo man dan ba ko no any day. We are not saying say single room no na monday mu. But who are dying to say be a 2-bedroom. Now we man da baku. Who know yere no dear or some multimin da baku. So that sebi BBC minimum yere sebi anya kasa I didn't chim because at the end of the time ye da in baku so no ye hu be kika ye hu. Entade be chino na ye resolve your problem. But otini them na misumi to me them it's likely sent to can be to us because I dey chin am hu na make you mako. But ya da in baku so ye hu aka ye hu ni dear. I did no, now your problem no, ya resolve it. It is an but who know about that baku or damn baku. I didn't say for what reason. I didn't know your way. But only 2-3 and I say, what can decide there and a year juma. But you say, who are baku? Why you say we be that baku? Dime baku now, what then? And we dear meaning in your dream. You. Yes, yada say, pa, Cassimami, na yade, Fred Mediano, Abba Nawi, enti yedo bibia se kamia se emema se omone nana remio anya dwene ahu ti emema etumufo na oye hello hwan mbaja semwa masamba bi asamwa ha nana remio asem no ka onka bone yo enye bone but nia ye nyina ye hwa kwesini ye ni yeyem aha but mene nuanom no dodo na ye abo se wo yire na se nkwala wo ntema the best so be oh asamwa mete onka me dem o se wo yire na wo nkoda the best ni so be den se nkwala no bi mo dan You as someone a pay that say, well, foot to near Befa, why? Ebefa, hello, why? Family of Macaba. Minisani. As some way. Yes, I have some catch you. And when Emma, yet a man, but no more scared at credit, no more damp. Maybe quite now, no more. A person, a hard dream, who will be back, who bed then, as all. Will it be started? I did tell government of one woman, one papa. The idea only 80 dema. I could be sober. Come be sano. So when they make them a bit here, I need the more room. One solemn could be sober. So one papa, and no mammy. I said, well, someone to ask with a food papa. Yate, Kwame, yada se party, yando bibia se produce obi ani hobi media na yenda tiefu ebe ma se yado bibia se wa ba mu adwenkyiro nim de yeda se enti afa na wo de afide na to na yedi nkomo ye nua ba ma radio presenter wo KFM na Romeo e na ode afutu e ma mema se nyankopon ya dom na se ho kwan ne ba na wade a ba ma ne papam no nko awodan na bobodi ya po ba nso nko adan se obetimi nko ade a oh ebu ama ware ne so obu o ha obete asio na me yire ho afono no me yire ho afono me
come a year who cry me bear man so de aha who solution and another room you had him as you and cabema unquo now dine uncle ban unquo on the dine. It do some beshi and no banaba. Ubi any privacy. A buama wadi any check. A mema said that. Yene Nana Romeo and Yajane. A foot way so the uncane quans while. Nanka Wusika party say Medjumauda. Ah, Wusika party say Medjumauda. Ah. Oh dear, my men come and to mena. Yankupon who plans are. A woman is why be no amendment yes can to the massive in Asha team. Menyasika, and Massama may near Kushibra me bunina menka, men vama no mimba no cranka. In Asha team. Nanka cranka cranny Yankupon yadum no mercy can be dimming some say ya. And obey who say yes. Mamma Kumika says cam no me home. But for now, the American, hey, my dean, I may no. That's the kind of bass, and I'm so say cabo. Umana. That's in the microphone. Welcome to Tuesday morning. Mami Kaya, Monsieur Kaya Namanti, Papa Kaya, Monsieur Kaya Namanti, Panche Dusi, Missy Miss Rawaya Wayo, or Brefo, Missy one tablet for you, and you your double son, and you your damanaso, and you your double son. Your friend Kingston on a bless. And son in bless, I brought your boy Chocho Mucho. Ebia now you'll be Chocho Mucho. Manuel son in new song Guadiaba. Kingston. Max FM 89.7. Ediado Bibia say, well, Bemu, I drink so nim dear Wabuama and come ya bedroom pemper, so ya da say. Nana Romeo, ya da say, no, a foot to pay. Yada se pa ye betu ho na mo ya tene de ya te ye so ayente ne so ye bedwe ho da che be bua ya ndaja ye tu ho na mo ye so ye twese Yakopon be ya dom ne nya sika ne so ye twen sika ne ba ye twen sika ne ba sei nkwa sa me ka se ya no na makai enipa miensa bi omukọ so omukọ gi sika duro na duro ne ka kire mo se sika ne de mema mo but mumu ba ko be bodam na duro ne bisa se nipa miensa bisa se wo duro na ye mu miensa hwan na be bodam na so me de minim nipa be bodam de minim na mom no sika ne de be ba na mom no mumu ba ko be bodam na nkwada miensa kokwadwe hwan no se ayenkwe wa bodam no anasa bodam ne beba bia na wa fa ne sa eno mo kwa eno mo kwadwe ho ampam de tosu mienu de tosu miensa na sika ya ba edan ma ana ba ko bodam wonim ye nkoda yi na so mo nya sika nso ane omo de ye na mba yi etetika mu kasa hodo na ampam na yi bi ba ye enipa mienu anya sika yi Oma kofa ma bia betena ka nim na ne people no mo tutu sikai omo tutu sikai au ehwa no mu ba ko na wa bodam no se misika ne ba ya anka senku teacher so no amukura na anka sika ne ba ya anka nya de anka disika no ba ya de ba oh my I want to see you shaky for that. Sing for you like Tuesday morning. Give you loving Mokobi, oh baby. Never been yo, Maguma Suadio. I don't want to be for me the NT all day. Never been yo, when I'm feeling bad, yo. Yeah, all day I don't go play. Oh, darling, you give me joy. Nobody did like you. Na abusian komo ba kwa ho ne se
Yanyina yenim dada say Daddy Lumba nya ne ba bi koye. Na ye na nke wo say emra so 6 December 2025. And then da nka abusua pan to pack. Abusua pan Kofi Wusu say ni dia sesa. Ghana for friend abusua pan to pack. Daddy Lumba abusua pan. Hey. Asemen kreni. Enti abusua pan yi hye sanka ye numra so 6 December. Na eye ne ho sensem ana Daddy Lumba ni nua ba Ernestina Fosu Brimpoma Kotun sensem ana koka nananom tam kese. Enti na afi na ho behia sa asam no bekwa kopie mu ahemfie enti asam no kopie mu ewo Samahene anim anase obetimi aka no Samahene anase Samahene anim enti asam no ekoye ekopie nanim na wose yentena se na yenka asam no enti ekoye ye fra abusua pahin ne Daddy Lumba nuanom nyina ma asam no yekan yampa se na edin no eka no Samahene anase Samahene enti yesama ye nua ba se oto nananom tam kese enti anu achi no nananom tena se yeka asem no na se sei nananom atena aye no so se aye ne de 6 December ne de ye tu aye no de akwhye 13 December enti se sei Daddy Lumba aye no 13 December and aye no ba so na enkomo ba ko na ho ne se hwan na edi kuna esa so yire pahin se me na me yire pahin me na me tia wade ase odobroni nso sebe mpefo manima okopie mu social media manfo friend side check enso chirim sampa me na wade no meti asienti me na wose me ndikuna mpefo se da bi asem we de court nti agade ama court se court I decide se 13 December se odobroni na eye kuna na se oyirpahin ma me se wa na ye kuna de court nsam nti nananom atena so se de aye yo no eba so 13th December na abusua pan Kofi Wusu adodo na friend to park de aye ne de yayi na sinchen anesa esa se panfo kyerem se nana wo ya abusua pan de na so toda nkomo bi ne wonsam keka bi no ense fatanti aye ne de yayi wafi mu se ayi pahin anasa abusua pahin anasa se wo be tena yie ne so se wo na wo hwe yie ne so se de ye yiwasi nchen ene nkyere se ye no ntimi ma ye no betimi ababi na emom na ye no ho toto ye de nana ye gya ne ma mo a obema ni nguase ato Daddy Lumba nti ye yiwasi nchen enti se ye de pahin ya ye frɛ no dade so abahene ukopie mo wa santimam a dade so abahene na yayi ni se pahin a otena so se abusua pahin anasa yi paso hene a otena so atoto ne ma enti Daddy Lumba abusua pahin kasa de ya se papa wonsam keka bi ni usu ba bi no enkyere se obetimi ya Daddy Lumba ye na ye no so chen wan kasa nti odi ye ni du betimi aba enye se ye yi wa fi mu kura na emom no se ye de ye ne ntoto ye hye wonsa se ona wo dabi aga trancha kakranza afen so committee ananka yete so mo no mo toto niema se yete committee o sanka mo no mo toto niema Daddy Lumba yedwo omo mbeba bededa no aduane e benua wayi na se ma mo to nsa from nyina no sa committee nyina no yagu sa committee no ya dissolve sa committee no enti se de ya te ku fufura ene na namidi ka se okupie mu a wasantemam a dade so aba hene ena ebetena sa eku no so anasa obeda sa eku na no na yatoto Daddy Lumba na yie yo no ene ne bibia enti ene ne nkomo kakra oho na me de da bia ya na me kase sese ekura de muti na ye sese kuma wudi ni ho na nka kuma wuda ho a aka Daddy Lumba wi ena nka bete movie titles ahodo anka bete mi wachi part 1 and 2 mi wachi abranti ya friend Daddy Lumba no to nwumo no wuye na nkomo esi ye oni wachi part 1 and 2 ye betimi akotwa ma na du part 10
Anke wabate abusua pay to pack part 1 and 2 abranche ya oya abusua pay o ne de hye lumba tia se o ne aya ko ne krankasa na so dade lumba wu ye da kire na o pani be so ne na radio so ye interview ni abusua pay to pack part 1 and 2 Seze kuma with mama ya fimu. Akabate. Mina me yekuna part 1 and 2. Oh, abranche ya. Obo bra wade mienu. Afeni waji no yehu ni oye ne. Ayurade Yesu. Kuma wood mo ye na mo fa bibi hwim ya fem dodo. Yo, abusia. Ya do bibi asem na so. Yeah, the People's Parliament, you may need to ask the man. They are the Dr. Panya Baba Chichen Common, ye dim comedy of candidacies. Yadia home. Ye be say candidacies, eh, dear bay, wine, any timia yadia be. Now, a members ye to me, any candidacies yadia be na. A quite many a befaso a besano. Yeah, Bessia, now the People's Parliament, you may dinner bro. Hello, Ebusian 4. Your friend Nana Dakwa Jesse, the host of the Max Sports Park, our Max FM 89.7. Efi Joada, Ekosi Fiada, Ebo non-crew kosi se dumienu beboa. Program no air live on Max FM. Na nika sem ne se die. Ya system ebo non du kosi se dumienu beboa. Program no SIN live on Max TV. Eho ene ye Boran Crofireman so. Nya cover the major leagues around Europe. Bundesliga, the La Liga, the Premier League, Dutch Eredivisie, ene de kikaon. Afeso so ebo na kutukubon sem dia. Enwa any Max TV, Max FM. Unim se Bukom Boxing Arena. De biaya ho Professional Boxing League. Ya de hun semina ebeba Max Sports Park jumedie no so. Afeso so Ghana Premier League, the Women's Premier League, and the Division 1 League. There is the statistics and all the details you want to know about the local football. And afimpo agudie nsema ekoso oyemaemu. Your segment bit to say the predictor. Emuhwampa ya the matches beba ya be more odds now so what's me twabia dibi sounds so any of the big interviews and penifo kukudan omo kasa edimu ewo Ghana any wiase agudie nsem omo any omo atwetwe komo nti hia me ma bedwafo efiti Joada ekosi fiada ewo Max FM and Max TV. What a guan, me conscious brethren. Your favorite roots rock reggae tunes with inspirational vibes. Reggae Max on Max 89.7 with DJ NY comes your way every week, Mondays to Fridays, 12 noon on Max 89.7 FM. Reggae Max, feel the natural mystic flow in the airwaves right into your VAs. What? Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. Nobody can stop reggae. 'Cause reggae is Mensa Kamekao! Now what so dear? Hey, Charlie, what's it? Imagine buying your favorite gadget and driving home a sleek saloon car. Oh, yes. With Max Buys You Shop, You Drive promo, every purchase brings you closer to amazing prizes. Just shop any product from Max Buy between 7th November to 31st December and stand a chance to win a sleek saloon car, TVs, smartphones, and more. Your next buy could make you a winner. So what are you waiting for? Shop now and let's make your dream drivable with Max Buy. Max Buy. You shop, you drive. For further enquiries, call Max Buy on 054 401 9552. Terms and conditions apply. Approved by the Gaming Commission of Ghana. 89.7 Will rock. Max FM, what do you do, Kita say? Kumi kasa eye baako pɛ edin no eye baako pɛ menkɛsene kwasi ada untumi fa duadan so untumi fa bladan so kumi ututu ka ututu dam ututu tam waje bam watu fie watu bum watu todan obaje bam wetu kam kumi kasa that the TM state governor ebe shew Maji tina me dane di wunji di misi bisa ko ofi wona me fe eleti so bi fe be aka echika me di ochame kwame utie Max Morning Dew ewo Max FM kosua fili masaya se
Champagne for party, oh. Champagne for birthday. Champagne for party, oh. Champagne for birthday. Champagne for party, oh. Champagne for birthday. Champagne for party, oh. Oh, yeah, ruler, okay, susu. I walk, I feel too good. She go full to go to school. Coffee me quad on point, good. Because it's Friday, yeah, go chillin'. Yeah, come and move. Yeah, go chillin'. For birthday. Champagne for party, oh. Champagne for birthday. Champagne for party, oh. Champagne for birthday. Champagne for party, oh. Champagne for birthday. Welcome to Tuesday morning. Your friend no Atamos. Only Jody. Friday. Money for and your who ya pay the fiada. And ya do me that you had a cozy fiada. And the one can't tell me crab ya minimum that. Money for my girls. And if you dance on your face, now do a foot to be a Bahama, Mr. Ladies, come and let's have fun. We no go Uni mama mra o sia mamre. We go the way to mommy calls. We no go home tonight. We go the way to mommy calls. We no go home Friday night. It's full of enjoyment. We no go to the party. It's over. Everyone is here to have fun. Oh. We no go home. We no go be there to the party. It's over before we home. Hey girls. Hey. We no go go home to the party. It's over. Yeah. Champagne for birthday. Champagne for party, oh. Champagne for birthday. Welcome to Tuesday morning. Champagne for birthday. Champagne for party, oh. Champagne for birthday. Champagne for party, oh. Oh, yeah, ruler, okay, susu. I walk, I feel too good. She go full to go to school. Coffee me quad on point. And a happy birthday and comma Gilbert Jones Cote. Gilbert Jones Cote and the Ewawada. Way a few Papa Bobby Jones. Or say Africia Pa and Comma. Happy birthday, Cassia Pen Comma and Coupon Shroud. Or my winina bear pay him party se kumikasa. And I won't pay. I say, oh, Papa, Namuna, cranny Yamashan, make us say, Bomodi and Yina bear paying to say Kumikas, our Papa Yamashano. When in your home, you see by your face. And to go back to Yankupon Shaman Quantitain, Yahwadi woman named dear on Fancho. It's way a few Papa Bobby Jones. And Bobby had a pair to sing. Champagne for my baby. I love my sexy ladies. Come and let's have fun. We no go home tonight. We go the way to Welcome mommy to calls. Tuesday We morning. go home tonight. We go the way to mommy calls. We no go home Friday night. It's full of enjoyment. We no go to. All right, I'm saying so. Young Morama na young fire, young street vibe. Jumadi and trust. We not tin say dia. Not just say I pick it. Hey, Debbie, Mr. People's Parliament. Street vibe in India, yeah, Mr. Mo. Ayana edu sem reaction so say wo ho kwan say asembisa no pii no ona ewa say umfama nipa yeto ensa de efre no na no pay ye ne Dr. Solomon Nambe e ba betwetwe nkomo Dr. Edinu Dwumadie e wo Fokuo Herbal Clinic. Fokuo Herbal Clinic. Wow. Matthew Mudimpa o. Doc Akwaba. Major Oseminia. Fokuo Herbal Clinic Baku Koforedua. Mpachai. What do you cheche? Mini mupa. Yeah. There were 9 branches across the country. Koforedua Ada. Yeah. Tuzafi Junction ho. That is it. Say muko break kakra. Ana masamba. Sure. Oh. And then you besua de. Papa. Na udina sawa hu. Yeah. Solomon Nambe. Good. Mpacha no pay to sing. Adom na wonso e. Yehu adom ye ho ye pa. Enti so ye sempanda ye ba besua de e de afa candidacies ho. E de na de ba na kwamben na ye betimi aso candidacies ya de no. Na babia doctor efikura ne kire se na ye besua de. Esanse me nya ti din
Fuku Herbal Clinic no once me san bi said biom esan say Fuku Herbal Clinic there ye ne omo asua de ache omo nim de pa so nti ne agidie pa say doc abedi na che say ya disua no ebedimu pa doc akwa ba biom meje so minu abema yo na adwuma mboko adom yo yen share nkomo na se candidates wadaroma ya de ben yo ye ka candidates a ye twi kasam no said ye ya na nipa no dodo no eti ase ne eye se odepua eno ne odepua no ai and say ya de pa o say so odepua de mente so bi ka bibi pa ya on say ya de ankasa in general no ya de bi eni ho no ma ye ya de pa that is it na ye ko ni nchire mu na said ye ya na nkofo frɛ no odepua no ni nchire mu no extend beyond that. All right. See a candidates a na enipa efi se limited to female a man ko and a candidates etimi omo ona sasa na tie na enye sanete emema nso timi nya candidates bibiara emema nso timi nya odepua that is it ajase na me ka se na yebesua de yeah enti no candidates ne se de tie ni aboa ene de ba and aboa na ode ba na ye frɛ no Albican candida ono ne aboa ode eye candidates no edeba na sɛde etie ni sɛ aboa no enya ho kwan ewura wo mu a ɛna ɔkɔkɔfa saa yade we edeba na de ba ko nso so ampɛsɛ obi ate ase ne sɛ ɔdasani bia ɔyɛ ɔdasani a ɔte asase so we no aboa ne yɛfrɛ no Albican candida no ebi ewo onipedue no mu na yɛfrɛ on good bacterias na ekokoba se omunyini eboro so anaso omodɔso ewo nipedue no eboro se de nipedua no ehia na ababe dane yade a yɛfrɛ no candidiasis na emom no se onam ho a under normal circumstance anase a healthy human being no obia enam ho no ma o Candida albicans eka ne ho na emom no overgrowth of Candida albicans no ene ede condition a yɛfrɛ no eye candidiasis no edeba ndi ne se omu bebe nyini ewo nipedua no eboro so a na afei de omu koso harm to eye onipedua no obo nse eno no na afei de amanipedua na atenka anasa amanipedua no eye sign bi se bibi enkoyie ewo onipedua no enti hwe na ye bibi efa ho eno ena nipa ne enya memfa ne se the sense se menya eye candidiasis na afei de ese osiki for eye medical attention yo doctor kwamen so na candidiasis yade affect ye nipadua okay candidiasis yade no affect nipadua no akwan ahodo so enye oba bia na otimi enya candidiasis na candidiasis no se eba ema eya na mostly no eye ema ase se o develop candidiasis na o develop wonase ena se eba na emema ene omo a aka nso so a obetimi enya candidiasis ewo wanum a ye friend the oral trash obetimi enya candidiasis ewo o skin obetimi enya candidiasis ewo o groin eye wo nantemu eno nso so obetimi enya candidiasis edini se kokoba ne se unya sa obi wo honom a ejana ahohene nti wonse ne nantem no eye ne hene otimi edwidwi saa udwi a enye ya de wote ne se eye wode obi betimi edwia na moja ahyase efi ne ho because of lacerations ninti eye Candida albicans ene deba ena de aye nanum nso se candidiasis ne ye wanum a eno so no behu ni se wanum apai white obi ne enya oba na eye na se ena ne enya oba na eye na se ena candidiasis na aye eba ne sa na eha adwene one oba ne benya discharges se ensuo betimi egugu no ensuo na egugu no other bacterial infections eka ho a ensuo na eye whitish nanso enka ewo mu obete se emu ebon se emu ebon a ka hu ni se eye candidiasis ena ama sa oba no wonya eye genital discharges ewo ho eba na sa na so ne ho kani enso so ehia a oti pain
instead say obenya special enjoyment no because of candidiasis onya special pain that is it onya pain pain na very discomfort ema saa oba no so okase wonu no enya enamu enhyiamu a wonfa nije enhyia because of pain no doc ni awobbo so ye science a ebe kire so obi anya candidiasis yade ne bi enti ne edi kan no discharge ye whitish fita kakra e fi oba na sanity and ye tosu mienu ne special pain that is it instead sanko benya special enjoyment that's it and discharge no so wo foul smell emu ebon emu ebon and eba ne sa no so a oba no ehu ne se na se very reddish wase beye ko sa ene etie ena se memfa ne se ohye panties a enche na panties no aye fi especially ne nantemu no bonse na aye ko eba ne sa na ebo nkae se eye candidiasis yade ena wenya na eye na yehu ne se enhyada enyehu ba candidiasis yade ne ya ade bi a eyehu na ema no se etna oba so echa eye na affect eye ne fertility ne doc kwedu adaru mansa na ebe ko ho no science no obo miensa wahu ewo ema ne side that is it anopai na ma hu se mema so yitimi ya bi na yenso yende no science be na ebe hu ebe kire se candidiasis na bi aben so okay obema sign na ebetimi ama obema ehu ni se wanya candidiasis se ne nantem no epai white obohun se na ase efurufuru whitish nantem na efurufuru eba ne saa na obohun se ne nantem no etimi eye ne hene obetimi edwi hona ama wanya lacerations eba ne saa na eche se wanya eye candidiasis and I said the emichire na candidiasis no it dependi eye the particular part obenya no and ebetwe the sign and symptom ebe manifest ewo ho no enti emema no se eba ye growing na eno any signs ebeshu amwo hu se wo bema no wenya eye candidiasis eba ne saa na bema no so ohye boxer na se boxer no eye white baby echi no wo se na wo nantemu no ho nyina no na eho no ni nyina adane aye brownish eye brownish na chese eche se eye candidiasis yade wenya bi ena eba ne saa so a eye bema ono oba enya enhyiamudi a sisia na eye saa obema no na wajemu aye friend eye premature ejaculation candidiasis etimi ema eye bema enya ena candidiasis ebitimi am we lose interest in sexual activities yes ebema wani enye anase se wono oba enya enhyiamudi a wo nhyeda onya watenka bekofom yeah and also so one of the signs it shows a bema enya candidiasis and I said the midi kan chire mu kane no se kokoye wanum a ubie wanum na otwe ketrema eba bonso ketrema no so aye fiti yeah etimi ekọ inside the truth eba no sa na sa nipa no udidi a onti aduane ede onima obeka se ebia malaria bi na se typhoid bi na ama udidi a onya that taste no nenso so entisa doc ye beko how dangerous candidiasis yade eye okay but ede na ede candidiasis yade yi ba said ye meka ye no eye fungi aye friend no Candida albicans okay nti wo se so munyi no mo ye bebre e woni padua ni ma that is it ede na ebe ma sambo ye nyi e woni padua ni ma so good under normal circumstances no nyankopon ebo nipedua no obo nipedua no the good bacteria and good fungi ede to yenipedua no omo nso so ewo ho no ma omo dwumadi a omo di soronko ede manipedua no enti no nipedua bia obefa bia no obenya eye Candida albicans ewom na sede etie ni se uyo obi a otawo ba bia eye very wet na wahunidie ewo forma eye Candida albicans ni dudu a ewo nipedua mu no increase because adia etimi ma omunyini entem eye unhygienic condition
ɛna wet conditions nti wowɔ baabi a ɛhɔ no ɛyɛ nwunu na wosaeɛ obi a wontan di wo ho ni bebree a ɛno ɛtumi kɔkɔfa ɛno nso ɛde ba ɛna yɛka se yɛhwɛ mmaa no so a yɛwɔ biribi yɛfrɛ no vagina dolchin obi wɔ hɔ nom a vagina dolchin ɛno nso yɛ dɛn sɛ mmaa ɛde chemicals ɛde ɛhohoro ɔmo ase aha all in the name sɛ ɔdi ne ho ni na mmom no ɛyɛ the flora of the vagina no ɛwɔ ne pH that is power of hydrogen enti no power of hydrogen na ɛwɔ hɔ nom a ɛyɛ protective nature ɛde ma skin no so wo use biribi te sɛ lime a lime no ekuta acidic content of 2 which is very acidic as sɛ wohwɛ car battery koraa na car battery acidic content no ɛyɛ 0 yes enti no na lime no wɔ anim yes lime no ɛwɔ anim enti no wo use saa normal way de hohoro wase a ka hu ni sɛ good bacteria a etimi ɛbɔ wase ho ban no ukum omo ɛna ukum omo a owon sɛ bad bacteria bi a obefiri baabi bia no ɔba otimi ɛtena ahotomu ɛsan sɛ deɛ ɛbɛbɔ ho ban no odi chemicals ayɛden ekum ɛyi ɛhɔ ni nyina ɛfiri hɔ nti na ɛkɔkɔba no saa na saa nipa no epro ne ho to ɛyɛ candida albicans infections yeah nti lime na ma no de siesie ɔmo ase na nyɛ bado come to him say eboa so ma mpacho ɛhɔ yɛ yi ka ɔhun sɛ die nti a ɔmo ka sɛ eboa ɛma ɛhɔ ɛyɛ ɛyi no ɔhun sɛ nyankopɔn ɛbɔ ɛma ase in such a way sɛ ɛhɔ no ɛyɛ slimy eni kwan sɛ ɛhɔ no ɛyɛ dry but the moment a odi ɛyɛ saa lime ɛne lemon no bɛhohoro wase no that slimy nature of the vaginal flora no washing it away. And that slimy nature now is not just slimy. It contains good bacteria and good fungi that protect that place. Enti no wash you omo away. Wash you omo away a ebeka skin very dry. Enti no during sexual intercourse no ni say the skin no touches skin directly. Any lubrication. Enti no eba na sana wadwin be ye say wase ena achi. Na mmom no sɛ ɛyɛ activity ne ɛka sɛ ɛkɔ for quite a period of time a wobɛhu sɛ saa ɔbaa no ɛnya bruises and injuries nti ne ɛba no saa na ɛnyɛ healthy nti ɛba no ɛtade nduru ahodoɔ siesie ɔmo ase no ne nyinaa ma ɔmo nya cancer yes yɛnkɔ yɛ nim doc enti no saa nneɛma no nyinaa no ɛyɛ nneɛma bi a ɛnni kwan sɛ put it into practice put it into practice a ebitimi ama wanya ɛyɛ candidiasis a yɛka ɛho asɛmi easily ɛna sɛ woyɛ obi nso so a ɛyɛ o share ɛyɛ underwears sɛ ebinum ɛwɔ hɔ nom a ɔmo sɛ oh we are siblings ne sister deɛ ɔtimi yusu ɛba no saa na sɛ nipa no ɛwɔ that infection a easily no ebitimi a transfer ama wo nso wetimi enya ɛyɛ candidiasis a yɛka ɛho asɛmi ɛna sɛ de midi kan kan no nso so ahonidie nso so ɛyɛ ade bi a ɛho ehia ɛna sɛ woyɛ obi a environment a wo no ɛyɛ environment a enwunu bebre a ya na wa make sure sɛ obitimi awome wo ho kakra because ɛmoa na ɛpɛ baabi a enwunu pa sanity okay yo na wo ka sɛ candidiasis yadeɛ no ehu pa mititru ɛwɔ yɛmba no ɔmawo mu ne yadeɛ sanity ɛdeɛ na ɛma no yɛhu deɛ ɛma no yɛhu ne sɛ ɛyɛ ɛmoa ɛna ɛmoa ɛkɔ na ɔmotena ɛyɛ genitourinary tract no mu a as time goes on na ɔmu ɛnyini no they travel from one place to another enti no omo travel from one place to another no candidiasis no ebitimi akọ ɛyɛ the reproductive organ no mu etimi akọ so ɛyɛ harm to either your ex abra o tukosua aha anase omutimi ɛsɛe ɛyɛ ɛkwan na ɛda ɛyɛ the fallopian tubes no mu enti na kokoba no saa na sɛ otukosua na sɛ wono oba obema enya enhyiamudi a instead sɛ fertilization ebitimi akoso no because of candida albicans we no omo be say egg no any sperm cells a eba no ama fertilization entimi enkoso ebema saa oba no ubitimi enya infertility nti oba odepua adokoro no ache anaso wenya candidiasis ache no etimi ema onya fertility issues ena
nipa saa nso so no ɛyɛ ana ɛsan sɛ ne kon ɛnɔ sɛ ɔno ɛyɛ fɛn sɛ ɔbɛrima bɛhyia no ɛno nso so ɛyɛ affect ɛma ne nso nyɛ ode pu asa na ɔmo kɔ no yeah because wo ne ne ɛnya nhyiamudi a sɛdeɛ medi kanka ɛnyɛ ne dɛ nti no oni feeling sɛ wate sɛ ɔbaa bi ɛka sɛ oh doctor me ne me kunu hyia a menya atenka biara ɛba no saa na reduce ɛyɛ fertility range no ɛma ɛba fam yeah ɛno nkoa ne nsunsuanso a ɛba mma so wɔ berɛ a ɛnyɛ ɛno nkoa ne nsunsuanso wo ne nkyɛ nkae no wadaroma sɛdeɛ medi kankaeɛ no ɛde nkabɔne ɛba ɛyɛ ɛma ɛho ɛna ɔbaa ɛwɔ atenkabɔne a ɛtumi prevent saa ɔbaa no from ɛyɛ relationships because n'adwene ɛyɛ ne sɛdeɛ ɛnka nsitie deɛ sɛ mefa boyfriend korambo no a m'anim bɛyɛ den ɛbɛgu ase enti ɛma enipa bebree ɛtwe ɔmo ɛfiri ɛyɛ relationships on sɛdeɛ ɛbɛyɛ a obi ɛnkonku hu that secret ne sɛ biribi se ɛyɛ den ɛha no aha mema no so ba onya ye yi no hu se be ye pɛ o hɛ no ba bia na ye that is it because of encambony nti obeka chozo saga we de me kɔ no ho enka ɛwɔ no ho no o san so ya advert crowd ya ka that is it nti ɔkɔ a ɔma biem nti ɛsɛe ɛyɛ relationships enso ɛka ho oh yeah Doc yanhwɛ yɛ kɔ a yɛbɛ yi asetena mu yɛ nnuane di ɛkwan bɛn so ne yɛbɛfa de abɔ ɛho ban a candidiasis yadeɛ yi ebi ɛma yɛn so okay sɛdeɛ midi kan ɛka yɛ no aboa bi ɔwɔ dipadua no bia no efidi on ɛyɛ nipadua nti ɛkɔkɔba ne sɛ nnuane bi wɔ hɔ nom a odi a ɛboa ɛma ɛmmoawa a ɔmo wɔ onipadua no mu no nso so no etimi enyini yie bibi te sɛ asikyire sɛ woyɛ obi a wotapɛ ɛyɛ asikyire ɛne junk foods a sɛ nnuane wei no ɛboa ɛma ɛyɛ candida albicans ɛwɔ nipadua mu a otimi enyini ntɛntɛntɛntɛntɛm enti no bibi te sɛ asikyire sɛ woyɛ ɔbaa anaasɛ woyɛ bɛrima na sɛ wopɛ asikyire bebree a na anɔpɛ wotimi nka deɛ mepɛ sɛ meka no sɛ ɛsɛ wote so because saa nnoma no etimi ɛboa ɛma fungi ɛne bacteria etimi enyini bebree ɛwɔ ɛyɛ yasetena mu nti ɛba no saa na wate so wote so a ɛyɛ bacteria and fungal growth ɛwɔ ɛyɛ o skin mu anaasɛ onipadua mu no ɛno etimi reduce nti ɛno ɛne adeɛ a ɛsɛ ɔmohwɛ ɛna sɛdeɛ medi kankaeɛ no sɛ obi wɔ hɔ nom a na ɔnom vinegar yɛsɛfa vinegar hohoro wase ɛne nnoɔma bibiri anoma a ɛyɛ acidic content no ɛyɛ very high ɛde ma nipadua no saa nnoɔma no ɛmɛ entertain because woyɛ a ɛtumi ɛkɔkɔfa ɔhaw anaasɛ nsunsuanso bɔne ɛde brɛ ɛyɛ wasetena ɛkwan bɛn so ɛna candidiasis yadeɛ yi ɛba onipadua mu a etimi ɛfrɛ yadeɛ ahodoɔ ɛba nipadua no ɛsan sɛ nkyɛnkyɛmu kyerɛ sɛ candidiasis na ɛba onipadua mu na sɛ ɛbɔ so ɛma onipadua na ɛmɛrɛ yeah tie kwame so na candidiasis no etimi san frɛfrɛ yadeɛ ahodoɔ ɛba onipadua sɛ candidiasis no sɛ deɛ medi kankan no mostly yɛwɔ nkɔfokuo bi a ɔmutimi nya no easily obi ɔwɔ HIV ɛyɛ prone to candidiasis obi ɔwɔ cancer ɛyɛ prone to candidiasis obi ɔwɔ diabetes ɛyɛ prone to candidiasis nienti a ɛte saa ne sɛ diabetes no ɛyɛ metabolic condition ɛka sɛ metabolic condition a sɛ mogya ɛdi afusane ɛwɔ nipadua mu no ɛsua ɛna diabetes no nso so ɛma nsuo ɛdɔɔso ɛwɔ onipadua no ɛna sɛ deɛ medi kankaeɛ no sɛ ɛyɛ wet conditions ɛtumi intensify the growth of ɛyɛ fungal infection in our system enti no ɛkɔkɔba no sɛ wowɔ ɛyɛ diabetes ɛfrɛ no ɛyɛ metabolic condition wei no a ɛtumi ɛfrɛfrɛ ɛyɛ candidiasis anaasɛ candida albicans aboa yi ɛwɔ onipadua mu ntɛntɛm ɛne ɛwɔ immunocompromise anaasɛ immunology sɛ obi a ne immune system ɛnso so ɛwɔ fam sɛ wo immune system ɛwɔ fam a ɛma ɛyɛ candidiasis wei no ɛtumi ba onipadua no easily ɛna sɛ woyɛ obi nso so a ya diagnose of cancer ɛnso so ɛtumi ɛma ɛyɛ the barrier of the skin no ɛyɛ very weak enti candida albicans no etimi ewura o skin no mo very easy because of ɛyɛ
cancer eno ɛna sɛ aboa no etimi ewura onipadua mu a because of the barrier system of your friend is skin no break it down either by metabolic condition or immune suppressed system anaasɛ cancer no omutimi enya kwan edore ententem ewo nipadua no mu enti omodore ententem ewo nipadua no mu a they can travel to part of the body etimi akose harm said ya or how ebitimi adoso ewo o system no nti na obisa ya sa eno so te abisaya mu akwa ba fe na wode wafidie na to na ye ne Dr. Solomon Nambe ena etwetwe nkomo no doctor di dwumade ya ofoko herbal clinic omobọ mo homo de brutal ena ye ne doctor etwetwe nkomo e de afa ede na de candidates yade eba nipadua mu na kwa menso ne ye befa ye de ebeso no People's Parliament dwumade ya odwumade nti wo ho kwan se wase bisa ahodo nyina no ne doctor abai wo de bema no ye fa phone lines na ntudwa wase bisa bia wo edema doctor edefa candidates yade ho no fabra wase bisa bia wo edema odepu ayade ho no eno me na meyiwa no but wase bisa edefa candidates ho dia Dr. Solomon Nambe ene bebo ba me de mimi gina ho ma odepu afo ni nyina ya number ni 0550055522 number ni biom 0550055522 ana say ubetimi afre 0551 598321 0550055522 ana say 0551 598321 wase bi se bia wo edefa yenkomo ya yedi hu bia no ubetimi afre Dr. Solomon Nambe na webisa ya twan sesi ya se ubefre na do ase bisaba 0550055522 and say 0551598321 enti doc eja ye ka sichira asem yi edefa ema so o tadi sichira teso yi emema nso yenso sa wa hu esa obi biara candidates no de eni se we hu ena mepe anase we hu ena mepe se oye oba o se oye bema o candidates no etimi enye obia na ade baako a ema eya na ema no ede ne eye sronko eye because of the nature of their reproductive organ said the reproductive organ no esitie enti ena eya na omode no memfa ne say I very popular ewo omo ho because se unya discharges a ubenya ene eye foul smell a ubenya no etimi eboroso ema eye the attention edeba eye ema no eho na mmom no se ekoko enu ni firi honom de a se oye bema o se oye oba o candidates no obia etimi enya a esese obia nso no yenyina etimi twi eho efiri eye esichire no eho candidates hunsunsu anso woni padua nim no o kire mu se ema no eba nse ya na wo ho ayedene ede amom yeah emema nso the same thing because fungi ebetimi ekum eye wonkwamwa eye the sperm cell enti no se bema unya candidates a said meka no eye wayase anase ogroin no etumi eye white patches na eho no eye ohene saa na osho aba no so no candidates crampo etimi ema eho no enti ne eho no a eye part of the testicles a your friend no epididymis a eho no eye mainly for the production of eye semen no omo attack eye semen no eba semen no enye healthy abra u produce nti uyo obema nso na se etena also echa equally no etimi ema infertility enso etimi esi ewo eye bema enso asetena mu doc minim say no cra matise yase obi anyo de pu am wanya adwene mu hawda on say ode pu ano ekọ eye unipadua num ewia ye wo bibi efe no eye systemic
anaasɛ organ affections sɛ ɛkɔ onipadua no ewia a etimi travel ɛkɔ particular kinds of organs ɛkɔ affect ɛyɛ the organ enti no sɛ ɔmo travel etimi ɛkɔ ɛyɛ the brain section a ɔmo timi affect ɛyɛ the brain section no ɛma that adeɛ no etimi happen enti no ɛno no ɛyɛ organ affection anaasɛ systemic affection abra yadeɛ no etimi atena wo ho akyɛ na wampamua na ɛmoa no ɛdɔɔso na ɔmo etimi travel akwakoduru ɛyɛ part of the brain ɛno etimi esi ɛyɛ possible but entire ɛnɔɔso na me kai wo say ye kwaso atwen wase bisa wo edema doctor no pay 0551 598321 0551 598321 and that's 0550055522 doc eya na ye wo misconception bi te say oba de what to okra na say candidates say no ho untime ho candidates de eye maya de oba bia no wo candidates say wo ho na kire say obetimi awo menim say san komo no yampa de enye no kre said ye midi kan no meka say eye abo a ye friend the candidate abekan no obia ewo bi ewo no ho nemom no ebeye yade abra emmoa no enyini adoso ewo nipadua num abro dodo a nipadua no eye den ehia enti se candidate abekan no ewo ho na so omunyini to certain level a enye good and as healthy for the skin na eno no untimi enka se obefrene candidiasis. We only call it candidiasis when the body can no longer accept the quantity and as the number of candida albicans in our system. Enti no say ye kasa oba eni odepu a untimi ngono eye misconception said ye udi kan eka ye no say sa good bacteria na ewo ho na omo ho at the right number eno no enye odepu a eno no eye body physiological function a eye normal sanity da ko bi si emisa say odepu a na eno ne white no yeah eno ane white no sana etie. How often and there was a yenko test say odepu yenya bi ebia yenya hu science here yeah yentwema yehu science na say uma hu behia say ebekwa na check at least under normal circumstance every 3 months 90 days bia no ese utimi ekọ eye hospital na okoko check eye candida albicans growth yes na ohwe ehu ni se bibia ededa na kwamu ansa do ko de puana eya na eba ya no ne ye ntechirema no ede na edeba ana eba abre a sebe ebia yede ya no akọ oba bi ase ana se wadaruma eba ne se na ebepiem ya no yeah the point is that said ye midi kan ye no ni nyina no eye candidiasis but eno no ye friend no oral thrush sa oral thrush we said you di kan ye no se memfa ne se uyo obi a eye oye sa vaginal licking na se memfa ne se ebia se nipa no ewo eye candidiasis a ubetimi enya eye oral thrush ni bi ena eno nso so efri honoma obi wo honoma owo oral thrush dada ena wo nso ne ni engage into kissing ntine ekokoba ne se wudi nipa ne engage into kissing na eye candida albicans betima transfer every side nipa no so about wo eye a healthy person no so eso ena ebi wo honoma obi wo honoma ne de no eye personal contamination ebia ebi ewo nase nyemum ne sɛdeɛ enkɔfo timi de wɔn nsa ɛhyehyɛ wɔn ase bewie no sɛdeɛ medi kankan no hygiene na ankɔyie na sɛ osa de wɔn nsa ɛde kɔ wano a ɛno nso so betimi ama wanya bi ɛna normal ahodoɔ bebree a ɛkɔ so ɛyɛ self contamination ebetimi ama obi enya oral thrush
And you're not member no more do man no come mass and I say absolutely. And it's unhealthy. Very, very unhealthy. Any can say any practice it. Because even after menstruation, no, the vagina contains about 26% menstrual leftover. Yeah. A simple that is it. 26% menstrual leftover. In you can say, practice, you know, the Uye Bema, Nasa, Opese, who live very healthy. You should avoid it. That's how I avoid it. Bema be candidiasis or no baby Kushima, Obetimam or Bani be home. Yes, Obetimam or Bani, so Betimam or maybe. But I said the kind a man DNA very evident because of their reproductive organ no said the ACT no because no itimi mad discharge any foul smell na obema ba no ho a ontimi emfancy ninti ene na yehuni se ase manko an enitimi enya candidiasis na moment sa even mmofra kura etimi enya candidiasis sanity. Doc, you chemu to say yade bi to say gonorrhea. Man nya etimi sha omo ho che. Impo gise na ebi ono wa hia na ebi a obenya bi ansa na otimi ka kire na numpo no o ka kire na akwa bibia ho nyi ni. Na candidiasis nso etimi sha omo ho che anan dia na ne science na symptoms na bantem. On say obi wo ho no ma sign or symptom na e bantem. But said the medi kan kan no treatment measure no ontimi use the right approach enti still e hye no ho che and I said the na wo kan no perception any misconception ankofo wo say oba de ese odipua den e wo ho nyesa ontimi wo no obi wo ho no ma wahu ba sa misconception no e wo nimu enti no wo bon say ompe emwa enti ne de bia no de obeye ene se obeyi so panty liners any normal ahodo bebre but etena wo ho echa se de di kan na ehun sunsuanso no ade bia ha adwene yeah doc ansana yebeja na wakono se yeshia doc oye adwuma Dr. Fukuo nso yenim se maso ye de haban na modi edi mudwumadie pa megidi pa se yade a yedi hu nkomo no kra de ye kan yade a Dr. Fukuo ne doctors esa me yesho se ye be kan de aka hompo esa se me minim yade a hodo Fukuo de ti ye kra de just by the way sure na eba de se megidi ye se ja akoba se modern haban bia ye yenduro bia me pese ye be ko but ya ye wo fie no haban ben na ye wo fie a betimi ayambi ye betimi anu abi na ya no me be boa ye aboy ho be de afi candidiasis yeah candidiasis no ope ade etimi ne pa bibi te se nkwala abroad ye cassia occidentalis okay nkwala abroad ye ade bia etimi ne pa ena bibi te se oja no sa ne be ne den nkwala yeah nkwala abroad ye ne se de obeyini obeti ahaban no na wayam oyam na se memfa ne se efia na wachim emu ensuo no uchim emu ensuo ne ma ne ye krogyen a obetimi de cotton de abom odi bom na se obi a eha eye o genital eye wase a na wapushi na ode ahye honom opushi de hye honom a etimi eboa ma candidiasis na eso ete se enya sa na se ewo skin no ani a oyama na ode asrasra skin no baby a affect ni bia se eye wonantemu a na ode asrasra ode srasra ni nyina eno so betimi akọ ena ojama ahaban eno so the same thing oyama na se ode fa that same procedure na eno so eboa se o mpene sa so a obetimi atete na ode nsuo aguhu na wahohoro amanafi efi a dry no baby a enwuno ewo eyese e dry kakra na afi de wanwa onwa na was start anum o start no ma obehu improvement bebre ewo eye sa candidates a ye ka eho asemi yeah na eya na yenua no man so na say ultimate ya bai eya ni eti e de ato asawa so na ye de afuamu eye ni de ato asawa so na ye de afuamu
And also ointment baby. Any good practice. Any good practice. Especially said ye can ointment. A ye sa adia a ye mantine anasi inkuno. Inkuno nso so ewo ne chemical compositions. Those chemical compositions no said the medical can sometime no enye good for the flora of the vagina because of the pH. Ebi a obi hu bi no na ebi eye too acidic, ebi nso eye too alkaline. Any kwanse eba no sa. Enti ne se obenya under normal circumstance adie bi a wo use na ode ahye wase no mostly no very raw and ase umfa bibia emfrya eno no etimi eboa pa yo doc ye better say yeah the phone lines not to dwa but yeah sha sanka atie for bebem na nka se bisa hodo bia ba ni na no megidi se ni na agina nkyerɛkyerɛ mu na odi ama se nkyerɛkyerɛ mu na mu da ho pa nti ase bisa bi ani akyire sure ba nyi na mu na nsa na ye be so no nti number no ye 0550055522 0550055522 and I say 0551598321 wase bi se twato wo e de ma doctor bramu na yen so de so 0550055522 and I say 0551598321 doc ye beja kwan na wako Dr. Fuku David. Dr. Nambe Solomon. Sure. And come the Dr. Fuku ni mumma wankasa. Yeah. Said doc dey so okufori dia wo. Mpacho no okumase. Ono okumase. Okay. Na doc Fuku Herbal Clinic and crime aso anyway. Ya so e na ewo eye La Paz. New Market Hodoma. La Paz New Market. Hotel na your friend Kum Hotel no. Kum Hotel Hodoma na yewo. Na said you di kanka no enye candidates ho ko adwuma ene se ene obi 8 year or condition a friend typhoid obi 8 year or condition a friend stroke wabubu egudem opeso osan sorry anaso obi 8 year awo ho ayedin amanimfie bebre ya ka chense awo no ontimi enwo biom sankofo no emra anaso o de no hypertension atena so ache de biara da anopa bia se wonu mwadru so opese sa no mani nyina efiri so a Dr. Fuku Herbal Clinic ye wo honom edema se wo sa conditions ni nyina edeba Dr. Fuku honom ye betimi aboa obi wo honom a ne de ne eye nnompe mu haw de bia na aposo eye ne ya ontimi enante enko akiri okoha ne ha na ohome so okoha ne ha na ote so ontimi nante enko ba bia sa problems ni nyina na emfente na fie Fabra Dr. Fuku Herbal Clinic odeba ebetimi aboa ma bibia akoso ede ama ye wo Kum Hotel eye La Paz New Market Kum Hotel ho eho na obehu ye enti ohaw bia ehaw efo apom de ho no odeba dan ya ebetimi aboa yo when you so me person yo level na we egu ayasia be ni bewu so person bi se we no chemical san e wo ho na ewu leta obeyda na samba ubisa doc say chemicals na ewo sebe wayase no na se uyusu lemon na se ewu na se esey a ebede na samba normal yo yati consuenti why na se doc we de nyankopon sa no unya se chemicals na sase ana on se body na replenish no ho adida ebesey no nyankopon physiological activities no sa normal no with time no se ujai de wo ya ese na body na nkasa repair no ho but se ukoso eye de a ebekoso asay but se ebia na obi wo hono ma oye but ene wo team nka no wejai a obowun se ese utreat candidiasis ni free ho ansa na body na timi a repair ba se mi fan so you obi a why sa de na ama candidiasis na ba so candidiasis na ba so wie no wontimi treat ye so wontimi treat ye de body no entimi ensa enform eye new form
nti ɛsɛ utriti ewia body ne bɛsa peke ɛyɛ ne natural form na sɛ deɛ na esi ɛtie no. Doc yɛda ase onama no number no ɛyɛ 0247 46 16 22 0247 46 16 22 Missy Subium 0247 46 16 22 sa number no ena medi edi juma enti ne efa wapom din ɛha wo bia no sɛ yɛbɔ din o sɛ yɛ amodin o sɛ opɛ ahotonko ade a na mɛka kyerɛw sɛ fa wo ho ɛbɛbɔ ɛyɛ Dr. Foku ebusua no sɛ de bɛyɛ a ɔhaw bia anasa amane bia yare bia ɛtete wo ɛma anigye wontimi enya bi no yɛtimi eyi afiri hɔ sɛ de bɛyɛ a onso wani ɛbɛsan agyebiem na wɔsɛ nya anidasoɔ. Dr. Solomon Nambe anɔpɛ yɛda se yɛto nsa frɛ wo wobayɛ anɔpɛ wama yɛsua deɛ papapapapa yɛnkora deɛ ne nim sɛ anka candidiasis yadeɛ deɛ na anka yɛmba yadeɛ batɛnnɛ ɔmeɛhu sɛ dabi mɛma nso yɛtumi nya candidiasis yadeɛ ɛma ne yɛyi anɔpɛ yɛda se me nso meda mo ase yɛda se paa me nso meda ase Enti abusua yensempa na no pay yene Dr. Solomon Nambe di nuju ade Foku Herbal Clinic na ya twetwe enkomo no wa be kire ye kwanya se candidiasis eba onipadua so a ene ma ba komienu bia behu e kire se ampa o se ubehu discharge insuo fitaa bi e de afi onipadua mu afi so anu achi no pains se one ho kane ehia wote ya o edi fimu ntunya hu sa pa na chese wa hu sampa eno se mema ne so monentem etaye fita pa nti eno no brofum ne ka ne se whitish in the nentem so atiase na nentem a fita pa fe so boxer no sha bo se nentem ho na edane a brown anesa afi so premature ejaculation na chese no onu oba hia ma ye ayire so 2 minutes. Ay. 9.7 max. I just say, oh no. Oh, yeah, bro, papa, yeah, bro, she ain't minka. Oh no, why coca? You, iti, yeah, that's it. Abusua, yeah, do be ase, wow, boy, yeah, my injumadi, I be doing peppers. You also, I'll kind of my injumadi, be doing peppers, yeah, that's it. Yen fast dama mass buy omo boy sika fa mu ma ye de max money di ujumadi na brao na fe so aseda no bi so nkoma mega cash lucky box eno ane so be fa phone wa dial *42 6*8# network bi a was so select number 2 channel so over *4268# na se wan hu bright wan hu Max TV ana wan hu Max FM na what cancel na what sign attribute min t-shirt so *426*8# ewo network bi a also na channel so be hu Max Radio and Max TV na fe select number 2 boxes ebeba no fa mu ba ko 5 Ghana cedis ni akire fa to so na twa mo prompt na bo pin no na fa shemu adwuma ko ya daro mo bo ansika fa mu ma ye the Max Morning di ujuma de many thanks and come production team DJ Holy the beautiful Grino, Aren the Cow, and the producer, Mr. Obobi, a bushafo in a boy, man, none of pay, the Max Morning do you media baba small. Mensua, what teaming can your friend Kumikasa, Kumi Ransford, a.k. Kumikasa, a yaba cope. You want your coupon do much none of pa, no see a besatna, na ya the Max Morning do you media bro. Yet that's it, no umbrella daje.